Non tabina kay tiko nga buwan kalon si binani ko. Balik ko tisu na iwalin lang kakenga. No mo itabina bang bauta. No na itabina kalon na daga man. Whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Greetings in the mighty name of Jesus. Kali una baka binaka. Wikin taba kita lucukan ibang tuan. Ada ni bulan, ada ni gangga, ada Yesus Kristo yang mataga binani ko. Wikitu na timin mas-masu, na programs, na program, na miracles do happen. Kalungga kaluda kata kamana. Itu sa wikin taba kita gani yang mataga binani ko. We also do thank and big binaka pagalebu appreciate the good heart of the MaiTV station. The Managing Director, Mr. Stanley Simpson, the Chief Executive Officer, Mrs. Richeli Bulono, and the team here at MaiTV for this 11 to 12 program, Miracles Do Happen, the hours of prayer. We will receive requests through landline on your mobiles, likewise text messages. And we greet you once again in the mighty name of Jesus. The Bible confirms and reaffirms that a time will come, it is now ongoing, that every head will bow, every knee will bend, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Kali mo na baka pinaka, wekin na bagital chiko bakandua, na matakan di baka rawin ko, chinkandua kina chinkarua, yan na programo, miracles do happen. Wekin mo nila na namagiti ko may, Isei burubura. This hour of expectation, you would like to send your request for you to confirm that Jeremiah 33:3 is still active and very much alive according to the Bible. That every grass will wither and every flowers will die, but the word of the Lord stands forever. And this is what the word of the Lord says in Jeremiah 33:3. Cry unto me, and I will hear unto you, and I will show you great and marvelous things you know nothing about. Matakan di kuar, tim ini masulaki, tikunggo na sangui mawi, tukukina na italtala may na Gospel Church, turangani Tonia, taibungalay telebu, talatala Emori, Ranakalou. And on my right is Pastor Gani from the Agape Revival Center. And I am Senior Pastor Isei Raboiliku from the New Methodist Christian Fellowship. The platform is for Miracles Do Happen on 11 to 12 midday. So, once again, we do welcome you. And before we go any further, we would like to take this time to invite the good Pastor Emori Ranakalou from the Gospel Church. If he would like to say mbula, or would like to share whatever the Holy Spirit has put in his heart for his welcome portion this wonderful morning. Taltala Emori Ranakalou. Nakani mbula menaka naturangan na marama. Kemudian na dorbo na ngone lewa na lalai ni sarsara tiku mai so ni borong tiku mai na MaiTV na single buni kwa kita bai community ko ni na tali ni nonda turango chisu taba ni binaka ni borong ta kita lebih kan dona singobo dona singa maruta ki menda be tartar kanda be semati tiku na be ulibliba na single buni kwa na buku ni nonda be tokani na be masulaki kabukaki na nonda rongo tiku na boso ni klo kana be tumberi chuki na nelo tambu na single buni kwa we ba madala te kyo nga bagaleka no nongo koro me bakanga usame ba madala kinan dor ngona kemni na warong ti kumai kemni ni sakila yautiko kemni baga ni senga ni se tawri rawa na dango Emori Ranakalou me bakasa bare te tiko nongo koro tonia nongo tikino tebungle kena nongo sana waturango telewu wa ba madala ti kunan dor ngona nongo koro to saran boda ke ni tasiri wata ke telewu na bono zabutu maikin go koro ni basu au vasu tiko ni buno baturang operata na koro ni buru-buru. Na koro ngo kemni na wekangu ngono koro ni tal-tala ni liu ni ngasi lebu ni All Nation Church o tal-tala la peli ratamadada koro telenga ngo abagawati no tal-tala puati mata ngo telenga na koro vasuki no tal-tala kurlo vida toka na ngasi lebu era sama toka na lomani no koro ni vasu. Ka wabili bina tiko wana turangan na single buni kuah. Kemuni kan sarna we kangu na borong tiko mai. So abaka nuni bina tiko ani na Singapore ni kuah. Ni na taurana ngau na lega ngo. Menda ve usei da ve semati tiko. Yani biau libu-libu ba bimbi tiko. Na nonda ve masulaki ke na nonda rongoda na bosa ni kalu. Wabili bina ka meno koro na bole buna lotu kilani senga ingarabi oti na ve ba lotu ke na mada on dua sa oti.
ka tuna nungu baka nui ni na laurai na kenayanga kena dina non tambula ni maluai vakoro na bosa ni kalun dondonga na baka bol katekana ka kota mai na bewa kani binaka na loma ni ndona koro au sa baka nui na bosa ni kalu sa borong tigoti na loma ni madao saoti ni na daga ya do tigwe na non tambula mena laurai ndona koro binaka kena liu dondonga na Kristo ni baka rong tiku mai na singlebu ni kuah baka nui binaka tikwani kemdo mai vale na bembuni mai vale na lebu na ngona binaka ongo kla ni dong bulan binaka kemdo talangana be kantar bali lo tiko nungu wonua nungu koro ni bagwati o mai na koro watu rangolongan ni berto mai bungli ambanga ni tutu lelek be ba madal juga ni bakalek sarna na singlebu ni ko bakalunga teken Amen. Pastor Johnson Gani, as the Holy Spirit leads. Thank you. I would like to greet each and every one of you to this prayer time where miracles do happen. We believe in the power of prayer, and it is a joy, to be part of this program. It is a joy and a blessing to share this time with you, where you and I, we together as God's people can come before Him. And the Bible says we can come to God with boldness. We can approach His throne with boldness, and there we will obtain mercy. And Mother Teresa, the lady that looked after the poor people in the slums of India, she said that God shapes the world by prayer. The more praying there is in the world, the better the world will be. The mightier the force against evil. Today, as we look around in the world, we look around in our own communities, in our families, there's so much of things that are happening that causes us a lot of sadness, causes us a lot of pain, causes us a lot of trouble. There's trouble every side, when we look around us. But God has given us the power of prayer. And so today, as we pray, believe in your heart that that the obstacles in your life, the pain in your life, the difficulties in your life, they will move away, because the Bible declares that our God is a mighty God, and every power under this earth is subjected under His feet. It doesn't have to be great preachers who are praying. It doesn't have to be mighty prophets who are praying. It just takes you and me to pray. The Bible says in James chapter 5, verse number 17, Elias was a man subject to like passions as we are, and on the earth by the space of, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not for 3 years on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. So this is the power that people, you and I, we have as we approach the throne of grace. The Bible says, that this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. And we know that in our heart He hears us. Whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. So today, don't go anywhere. Just take some time to be with us. Just take some time to think of not only your difficulties, but the other people around us that are so much in pain and problem. And today, believe that Jesus Christ will come right down in the midst of your problem. His name is Jehovah Emmanuel, God who is with us. His name is Jehovah Shammah, the Lord who is there, right in the messed up lives of people, right in the midst of your trouble. So God bless you. We'll have a great time praying for the needs of our country, for the needs of our family, and you and I can be part of something great that God is going to do this day. This is the day that the Lord has made for you and for us. God bless you. Amen. Amen. Thank you, Pastor Gani. Thank you, Pastor Ranakalou. Before we receive calls and texts, as usual in this program of Miracles Do Happen from 11 to 12, we always have 3 main topics, and that is the Vanua, the government, those in leadership, and likewise the body of Christ. We can do barong ito kumay. Sinidala ito na karon ibang una bitu chin kaba. Kaya napakamulmulum tegira nung tamat sa bakatan niya tango. Kita na luto ba Kristo. Kamasu ko barulo ko ningo. Kabuki may biyaw kabuki ten may balbalata. Aw nagay rangotan na ramos may lumalangi. Ano kay bukotan na balbalata. Aw nagay bakambula ano na banwa. Surat at sukin nambul ni taltal Emori Ranakalou. Militi kitikin tu juga ni ena banwa nangay
Torken tu yani na matin tu the government and the leadership o Pastor Gani ono ke mitini juga ni ngui Kristo kena lutu Kristo or the body of Christ. Nakanda sa masumanda kemuni turangan na mami kalau na tamai ke mami baulo malang. Na tigo sab na tigo dedere. Na tigo ndokai na tigo lang. Unisa tigo kina na kalau. Aredo Isei na nomuni tigo tambu mai lo malang. Kana nomuni sab na tigo tambu era buka kina na kambule ba. Era kaya endondonu o choba na kalau ni lebunga. Sa sangata lindo na mami kalau na mami bonua. O kemuni ndondonga. Oni sabakan dina takatu no nomuni bosa. Ni se kemuni oni sambula na biasa na kedenga. Oni sa kila na ka kedenga. Oni sa tigo na bebunu kedenga. Ke mami rokobi kemuni turanga na tigini ngonongo. Nomuni sulebe ke mami ndondonu na ngalala. Me ke mami torobi kemuni na kalau sab. Mami kilani ataro na ndauni sami. O dheia na dhambe ke na ulu ni bono tambu choba. Kai nga oira sa linga sab. Era sa yalo sab. Ke mami sa saba no nomuni yalo saba se kwa ngone turango chisu ke mami sa ndonu be ke muni no buku ko nga uni bakon dono ya se kwa na lube muni no ngone turango chisu ke mami sa bina kati no buku ko uni bina kata na lube muni no ngone turango chisu ke mami yado mi ke mami lube muni no buku na lube muni ndombo nga na ngone turango chisu na bika ke nga turanga ke mami sa baka bina ka be ke muni no muni suliana lube muni ndombo nga kana nona boso ya una sala kena buni dina kena buni bula sa senga ni torobi tamangu wale ngai dona tamata ena bu kungu ndondonga ke mami ba bini bina ka turanga ni roni ke mami torobi ke muni ena no muni bi ba ndonu bi ke mami turanga ni singale buni koa ke mami sa masulaga bi ke muni na ne mami bonnoa turanga na ne mami bonnoa til kaba na sana ena ne mami bonnoa ke mami masulaga be ke muni na bonnoa na til kaba na sana ibiti na bonnoa rotuma na bonnoa lau da konrobi na bonnoa mboa madua tora na sano mba na sano nanronga na sano na bosao serua na mosi na sano ba turango te lebu na sano ba turango rewa na sano nita siri na sano loma ibiti na sano kandabu na sano rotuma turanga ke mami la peta be ke muni na single lebu ni koa na biasa na kede tigo na ne mami bonnoa ke mami masulaka be ke muni na numira na kena beli utaki turanga ke mami ngandreba na beli utaki benaka ke mami ngandreba na kau mai be ke muni mera beli utaki kena na ne mami turanga na ne mami bonnoa na kena be ki yesana kede na kena be tikina ni benga rabi na be vika toro da taki na be ka kede sara turanga sa ngandrebi na be sana ne mami bonnoa biti ke mami doba tatale na single bungona ne mami bakam bauta ke mami kerena no muni be buke na kalo ni zaga na ne mami be sana biti na tolu na matentu kumbuna na matentu ambur masanga na matentu toba turanga meumbi na kokau ni rai chisu ni maroroya ni kota mai bi ke mami turanga ni buke ke mami doba ta me ke mami bilomani ke mami daga ni mami kila ni ke mami tigo na ndona bono ni baro taka na kalo me ke mami tigo kina turanga na ndona rau dio sang bul kalimana tikina na ndona rau dio sang bul katolu na be koro era tu na ne mami bonoa ke mami sa masulaga be ke muni turanga ke mami bararabi no muni kau na kalo ni na maroi ke mami na be busa na be matangali na be tokotoka na mbarabi na ndalana na uli ni bonua na da kau na hudi wai na mbuda na ngoli buno ni ngoli turanga ke mami masu ni wakalunga tataka sa lebu na ka ke mami sabak na numa na ne mami bonua ibiti turanga ke mami masu ngabe ke muni ke mami baka binibinaka ni mbula ndona kalo sa nona na lomalangi ke na burbura sa nona na lewa kana ndauni saime ni choba burbura ke na ka ke nga sa sine kina e bebo nua ke rera sa tiu kina e turanga ke mami masu be ke muni ne somu tigo na nomuni kaukawa somu na nomuni be bakalunga tataki me sa bonua binaka ngana bono biti ni ke mami sa barra bitigo be ke muni na nomuni tamat lebu na be kai na tumbu ke mami malewa turanga ni tamba mokoda me baga dani na be baga na beli utaki da na ne mami bonua me sa tumbu na beli utaki binaka oira na beli utaki na kalo mera beli utaki oira era rokobi ke muni oira baga bauti ke muni me na ndondo kina na be bakalunga tataki ena ne mami bonua ebiti tamangu ngona ngona binaka ke mami sa masuke na be ke muni ke mami baga binaka no ke muni oni sa ela loti na be ka ke mami na krea oni na baga dora do lau mai be au ke mdo sa wa sa oda do la tali dola bimbi au na baga dingo ke mdo do barra be choba do numita ke choba
Bosa ni hele ke de turang ni sa hele otikina. Ke mami ngoma ke mami baka mbauta ke mami baka benaka. Ni ndo rongo dana ne mami masu. Oni daga kina balat ni sa hele otikina na kalu. Ya ke mami baka le suetingana lang na dokai na rokobi. Mena baka zire tingana zamuni tamu chobo na kalu ni lebunga. Na bugo chisu na ne mami turanga kai baka mbula. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father, we just bow in your presence, Lord. We bring before you our government, O Lord. We pray, Lord, beginning with our president, O Lord, we pray that you'll bless His Excellency, Lord, as he provides the leadership in this country, Lord. Lord, I pray that you will grant him good health, you'll grant him wisdom, O Lord. And above all, O God, I pray that he'll become more and more a man of prayer, Lord, a man that will follow in your footsteps, O Lord, a man that will uphold your name high in this land, Lord. We pray for his family, that you will bless his family. I pray, Lord, that you will bless whatever he does, Lord, for our country. Father, we remember today, Lord, our Prime Minister, his family, Lord. We pray for his good health, Lord. We pray for a closeness with you, Lord, in his life, Lord. We pray, Father God, that our Prime Minister, Lord, will look upon you for decisions that he needs to make, that he will go into the Word of God. He will go and search the Scriptures, that he will go on his knees, O Lord, because, Lord, if he wants to make this nation great, O Lord, we do realize that we need to come to you, O God, for we know that righteousness exalts a nation, O Lord. And so as he comes to you, as he seeks your face, Lord, that you will reveal yourself to him. I pray, Lord, for the ministers, the assistant ministers, Lord, the cabinet members, Lord. I pray for the opposition at this point in time. I pray, Lord, for the people in the leadership in this country, that, Lord, they will become men and women of integrity, Lord. Lord, that they will become honest people, Lord, if there is dishonesty amongst them. I pray, Lord, that they'll become people of wisdom, O Lord. And your word declares that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And I pray, Lord, that our leaders will start to fear you. Our leaders, Lord, will start to look upon you for direction, for guidance, O Lord, for understanding, O Lord. For there is no other way that they can lead this land except if you, O Lord, would give them the guidance. And only then, O Lord, our great nation will become greater. Father, I just pray for our civil servants, for the people in the front line, Lord, for the people that are Lord, that are fighting against the disease, oh Lord, at the border, Lord. I pray for your protection upon their lives in the name of Jesus. Lord, I pray that you'll bless our government, Lord. प्रभु जी, हमारे देश के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं. आज हम अपने प्रधान के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं और मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु, जो सरकार में जो विरोधी दल का नेता है, प्रभु, उन्हें तू सभी लोगों को तू अपने जो बुद्धि से भर दे. प्रभु, हमारे देश में प्रभु तू अपने आशीष को ला दे. हमारे लोगों को सिखा दे प्रभु कि जब हमारे नजर तुझ पे है प्रभु, तो तू हमें ऊंचाई पे लेकर जाएगा. प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे देश को मदद कर. हमारे देश में तू अपने आशीषों से भर. हमारे लोगों के जिंदगी को तू प्रभु उसको आशीषित बना. प्रभु, हमारे मुश्किलों को हल कर दे. प्रभु यीशु के नाम के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ. हे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे देश को तू आशीष से भर दे. Father, we pray that our government will lead, oh God, to a path, Lord, where, Lord, they will help us, oh God, to break, oh God, the cycle of poverty, Lord, to break, oh God, the pornography that may be going on in this land, oh God, the cheating that's going on in this land, oh God, the dishonesty, Lord, the hatred that they may exist between the people. And Lord, indeed, as our leaders, Lord, look upon you, may you, God, bless our land and bless our people. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Our loving Father, your word says that your word is a lamp to our feet and a light to our path. Yes, Lord. In 2 Chronicles 7:14, Bible confesses that if my people who are called by my name, Yes. we, the body of Christ, who profess to follow Jesus Christ, who are called by my name, humble themselves and pray. We are here in this program to pray. Yes, Lord. Those who request and to pray for the Vanua, for the government, and we are here in unity to pray on the body of Christ. Your word says
that where there is unity, God command blessings. Ninguém veio para o tagi na nime Kalou, and we songo lutu pa Kristo, ratu kana nime bono bina ko biti. Pero tu na tambana lebu na lutu isale. Pero tu na lutu kabitu. Tu na eklesia na lutu katolika. Nakabalik turanga na be Pentecostal churches kita sara. Or tu na CMF. Or tu na All Nations. Or tu na Assemblies of God. Pagkakin or tu na be tambana lebu tambana na like Triple C. Binakabalik turanga or tu na gospel. Binakabalik turanga or kita na be tambana. Kita sa maganda tabutan na dana. Body of Christ dito Kalou. Na yang umuni. Turang kem sa masulakan dula ka talabakan do bikem ni. Kena be lutaki. Ora na kena general superintendent. Ora na kena presidente. Ora turang na kena bilu tagi kita sara. Ora kena linga kena ni venga rabina ni mami Kalou. Bakan di taka cigo turanga. Nindi na cigo nang garabi kem ni. Meron nang gay kila ni mami Kalou. Ni siyang talindo na kay bimbi sa dotal na ka turanga. Raw kina nang bula. Sa irang turanga liuta ka tu turanga karang garabu tu baka binak na onay tabi. Ni baka liusi alutiko beke ni. Turanga mendini kira naka ni kabe pita. Turanga ni usiang anindua nang biti tamana biti tinana. Biti rana kana biti na kabagarabi kina memori kemi mensin so. 100-fold in this life, but better still the life ever after. Yan raw nang bulang ko kapag bimbi turang nang bulsa marma. Yo turang oira turang rakota turang nomni tukutuku. So nangono turang rambiliraki. So nangono turang rapakatatani. So nangono turanga erandusi. Lebukin na pakalati-lati. Turanga ninguém na numa na rambola. Vei songo lutu kede sara pa Kristo Kalou. Linga kede sara ni bengarabi. Kita sa tangida ni bikemni. Merang ke bagai nga tagi tuga na Kalou. Me yang ni taka kena melus juga na yalo. Mer lus ke bikemni. Yo turame lalo eli mesina yo lo malangi. Binaka bakale turanga nas. Singa lebu ni ko na programo binaka ngo miracles do happen. Na balik turanga na urutanga sa tamo bikemni. Wanua turanga kena bilu tagi tulu baka wanua ya sanitin ka ba. Kira bi kor na bi tiko. Binaka bakale turanga minna bisa tabi. Nakabalik turanga matin tu. Kena bilu teknisar. Highest officer of the land, may sar turanga bir civil servants kena public servants. Your advisory councillors, binakabalik turanga head of communities. Iyo turanga. Hindi na chiko turanga. Deke your sa bilu tekitu sa may bi kemuni. Kami ni bakataran ni Ma'am Kalou. Iyo turanga kimsa. Mora talan non rabula bi kemuni turanga. Ingi liuta kera. Binakabalik turanga na. Singa lebu ni kuat turanga na. Program pinako. Binakabalik turanga na bi kako ni bidu chiko banang kasi lebu New Methodist Christian Fellowship. Kena linga ni bingarabi. So itu na platform go pero to na MaiTV. Meron to na may rabo tekitu kina turanga na. Numuni buasa ka bagi bi turanga kena may tangili chiko. Muni na besa tabi turanga. Ena bi ka lagu durumi chiko ni memi bono. Na mabuani ni memi bonua tigo nga bi kemuni na keni wali. Na balik turanga na mbula lebu ni kasi lebu na bakatara turanga mendo dakan program go. Atu na isa bosa adu bulo. Linga ni bingarabi kena sara kira to na MaiTV. Sara kobi sando kay kena kemuni. Turanga bi ketu na tolu na linga ni bingarabi. Itu sinto bako nito Kalou. Kito may ayangan ni nakataka. Kito may butu-butu kaya matin katu may butu ko ira barong mai, ira sar-sar mai, ira text mai, o ira turang ira ngir mai, merna rawatan ng bula. Ira karamat ka tunan din mo ni wasa, kito may ndam nganu ko may kito itek-tekin wai, ira karamat tu. Kito may sila nga bondonan do ere, matay ba bondonan do duki-duki, isibe bondonan do kilkeli, mataw bondonan do kalaboka. We are not perfect. So tikito nito Kalou. Silsabay kito numunin rasa masama. Tor kito matua, tor kito unday, tor kito bako. Baka roko-roko tagi kemini na ewa binakaw gani masu chisu na iba kamula. Amen. Amen. Kita bakit chiko bakandua na adin ibula na adin ganga na chisi. Greetings in the mighty name of Jesus. If you are listening into this program on the MaiTV or on your Facebook or on your mobile, we would like to welcome you once again, and you expect miracles because miracles do happen. So we would like to ask the good Pastor Johnson Gani on the first text that is before us, Miriam and her family, for God to provide assistance on their lives and protect them from sickness. Father, we pray for Hallelujah. my Lord and our family. We pray, Lord, for you to take care of our needs, oh God. Whatever her family needs, Lord, we believe, oh God, that your name reflects your character, God, and your name is Jehovah Jireh, the Lord that provides, oh God. I pray in the name of Jesus for Miriam and her family, Lord, that you'll provide for their every need in the name of Jesus. And Lord, that you will keep them away from sickness, oh Lord. Lord, even if somebody is sick in their family, I pray for your healing virtue, the healing virtue of Jesus Christ, to go forth in a family, Lord, and make
everyone, every bit whole, O Lord, by the power of the anointing of the Holy Spirit. We rebuke any sickness, even now and even the sickness yet to come, O God. Lord, that your hand of protection be upon our family. You would keep them in good health, O Lord. In Jesus' name we pray. And thank you, Lord, for hearing our prayers. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Taltala Emori Ranakalou. Kay maduata kina na matabu wale kira to nangane kira to maslaki ena singlebi nakadiku Mamita ke na buguni bubale na kay maduata sa bara tek mai na singlebi ni kuah ki mam sa ndo bata kira to na ngandre ni bi masulaki vi kemuni usanga ni kilana vi kai tarana no tombula ki mami ba bini binaka ni matatu tu vi kemuni sa ndo na kai vuni vi kemuni na kalo na vi kai ndendre ki mami tarana ni mami mbula na vi ndaki ni mbula ndu ki mami lau duruma ke mami baka bina kan oni sa tiko na kalo ni sa tiko na be sana kedenga oni sa tiko na be buno kedenga oni tiko na no muni tiko tambo oni sa tiko sartelanga na lo mai ke mami andundua ke mami baka bina kan ni kona inu imbula be ka na tarana ni mami imbula na turanga ke mami baka bina kan indua na ulu no bonua ke mendo tada ke kina sa da utaga mai kina na ni mami buke ni bakalunga taka na bubalongo na kai maduata ke na be ka ke sara membele tiro to masu na bugu chisu na ni mami turanga. Hallelujah. Jesus. Those of us who are listening in, we are watching, once again, the number for you to contact is at the bottom of the screen, 3317199 on the landline, or you can call or text on 927-4877 on Voda, or 724-3909 on Digicel. And the third text for us is Sabanada experiencing pain on his right foot. Coba nak kalau lewu nak kalau kau bulan ni saben nada kita usah tambora bi kemni na kalau ndo taka mana en nomuni na lewa kemni turang na buni wai ni be buni wai e taranga na marama tul na bala na tutu nomini sul gay mundo ni tabe ra ni oche chini karone ambaki ka kemi mimbe ta nomini kasi bra ka kemi tu kan nangele na kalau gay raiki na matamboko wana bong itu ta ketela la sarusa e text mo saben nada ni bakam buto ni no na bina katibi kemni na mo sini abana sa dabura ke laivi wa tiki te na chisu we receive healing in Jesus mighty name. Nakabalik turam ng episode tabi ng bulan ni sabi nada. Rekomendo kayo kemuni Chisu na iba kang bula. Hallelujah. Amen. Pastor Johnson Gani. Leo and Liku desire to have a child. It's after 4 years since their marriage. They would love to have a child. And miracles do happen. Leo and Liku this wonderful afternoon. Lord, we pray for Leo and Liku, Lord, that you, God, will provide the desire of their heart. Your word declares trust in the Lord, and He will give you the desires of the heart. We claim this promise for our friends, Lord, in Jesus' name. For Leo and Liku, oh God. Father, let your will be done in their lives, oh God. Your word declares that children are blessings from you, God. And so we pray that you'll bless their lives, oh God. May they conceive, oh God. And may you provide, Lord, a child in their family, Lord. Father, I pray that you'll bless them. And Lord, we also pray, Lord, for this sister Mariah, God, that has got a cyst in her womb, oh God. We come against the cyst, oh Lord, in the name of Jesus, Lord. We command that cyst to disappear, Lord. We believe in your power, Lord, in your words, oh God, which declares that by your stripes we are healed, oh God. I pray for Mariah, God, that cyst to go. I pray for Leo and Liku, God, to be blessed, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord. Thank you for the blessings of healing in their lives. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. What is impossible with man is possible with God. Hallelujah. Taltala Emori Ranakalou. Inake. Wuwuti ko sa uchingo etuluna madawa. Hallelujah. Kalau bula, kalau sano na lewa kina kakedenga. Kima mi bawa bina kani rauni kima mi musuti kemuni. Kalau saya lala woti tuno ni nanda urongoda na ni mami masu. Masula kana bula ni ino kewe kemuni turanga na single woni koa. Wale takati kumana no ngangande ni mami ndobata ni mami masu we kemuni. Ena buku ni bubu kasabo tiko tolu na madawa na kena dobi kwa. Turanga kima mi sanga ni kilana tabe bakabuna no bu. Ya kima mi bawa bina kangani oni sa kalau ni kilana kakedenga. Wa bina kani ngangande tiko mai mi keto ndobata ke kwa ni single bungo. Me masula kana turanga na bu na kaukau ni adai chisu. Me bangala levi. Sereka na yang ngongori. Pangalala tani na kaukau ni adai chisu. Turanga bina boleh buna bula, bina boleh buna dengu, bina boleh buna tusa. Bina boleh buna kaukau ni adai chisu. Ada duang ni bula. Ya ada na tekin duru kina, duru boyan dunga. Ena bawa tusa na ya me kedenga ni dabutin single buna kuah. Ena daga ya do me bakanan din nomuni bosa.
Wali si tuna lang me nomuni tikunga. Ena bugo chisu na nema mituranga kai bombula. Hallelujah. Amen. Kasanita needing God's favor regarding her work. Cuma nak kalau lebu nak kalau koko sa tabulan ni bikin na bulan ni kasanita. Turangan me bakana na nangangan na favor na kalau, me bakana turangan na code of many colors, turangan ni Sulia, Picha Safa, kita tigo mo na nomini favor turangan na bulan ni kasanita. Wina ka bakalebu turangan indo apakang bauti kemuni. Indo turangan pakararabi no bulan bikimuni. Mendila ba turangan na nomini bosa ni piruchin kanto ono. Ni sa kana bakang buta sa nesa menda binaka. O ko toro na kalau ndur me bakang bauta ni sa ambula ko kwa. Ni sa do somira talang harus apa kasakari kwa. Kasanita bakang buta na kalau, ino na binaka tigo bikimuni. Tora kina materi kalau me text mai. Ya turang kita mendo mundo takan nanu bula ki bikem ni. Ningai bisa tabi, ningai taka taka mana. Turang mena saraba na linga muni chisu nai bakang bula. Amen. Pastor Johnson Gani. Makrio, he needs to build a new house. Okay. Hallelujah. Father, we pray for Makrio, God, that you will, Lord, give him the desire of his life, oh Lord. Lord, this particular person desires to build a house. And even your word declares, oh God, that except the Lord buildeth a house, they that work in vain, oh Lord. So I pray for our dear friend, Lord, for whatever plans he has, oh Lord, for whatever needs he has towards financing the building of his home. Father, I pray that you will provide for his needs, oh Lord. I pray in the name of Jesus, Lord, whatever his heart wants, oh Lord, that Lord, you will provide, Lord. You'll provide that shelter over his head, oh God, so that he and his family, Lord, can rest, oh Lord, in that house, oh God. Hallelujah. And Lord, that house, once it's built, oh Lord, will become a light in his area where your presence will dwell, oh God. Not only will you provide him a house, oh God, but you'll bless him, Lord, with things, oh God. You'll bless him, Lord, with your favor upon his life and upon his family, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Tal Emori. O unaisi ndona ndona growth chico na linga na imatau. Linga na dobi mbudi loma na katuningone na sana imatau. Right hand side of abdomen. Ndona growth salorikina. Ya bakang buto ko sa text mai ningai tangi teman na to kalo na bulan ni unaisi na mata bina kaliko. Dulaga na mas na bulan ni unaisi bikimuni turangan na nito kalo na single buni kuwa. Wakilan dundu tinga koya na kenan dende na bika tarana no nambula na bude sa tiko na no ngada loma to saba ka binibinaka ni uni kila tiko na kalu na ka tiko na no nambula loma ye kito ba binibinaka ni kito masuti kemuni na kalu sa kila na ka kedenga ngandreba tiko na ba demu kito ndoba na ba mbauta ni single buni koa na kalu sa ngin dende be kemuni ndo na ka reda na buni wai na ka sa ngin reda rawo ni reda na kalu kito sama subi kemuni ena single bungo ana kaukau ni ada chisu na mate bude usa dabu bubu taka ena kaukau ni ada chisu mai be unaisi turanga ni marro eno nambula na maramongo nona ngangande o nikila ni wili kana nona pakana nanu ye turanga keto usa masu na kalau kaukau na kalau sambula kalau ndo be pakambulai kalau ndo be sereki senga ni sebe sa uno nomuni taka mana kita usa masu ni single buni kuwa na turanga ni kaulebi na mate soli na bakadengu na mbula binaka bona nomuni maramongo kona ni to masu na bole na mbula na bole na sereki to sa baktu sa na bakadengu ni single buni kuwa yemen nomuni na langi na dokai na rokovi na bugu chisu na ni to ibombula amen ngiri sa online chumengo. Praise the Lord. Nimbula binaka. Amen. Nimbula binaka. Hallelujah. Nimbula binaka. Amen. Ay malatala na wekanda to ya. Do na matawalengo family life and also seeking for a job. Chama na kalulebo na kalugo ento na matawal to sa tara manteni kalao amera to tangi di kemuni and na to text mai. Kemuni kila na kala ko duru michigo na matawale. Kemuni turang ni kila na to tangi, kemuni rete turang na to chigo no to sa no buni. Kemuni turang ni na be bakarotaki. Pato kemuni o choba chare nakalu do be bakarotaki. Na balik turang kita tinggo mana bakang botol na gibi bakarotaki na taka engara isang engara itiko kabina kaditiko waka kino turang na kiana so tabi no tumbulan ni matawale. Singin raro na kala ko duru mitu. Sing wala ngai biti boro-boro na kalau ena COVID-19.
So sar membi uta turanga soi tulo na bil sila lebu bil sila sinda beki memang ngala kina ber to na mata wala kalor to satara na matini kalau mer to text mena baka buta ningai bisa ta ulu ni mono chiko mata to ena dini mbula na dini ganga na dai chisu be ba lolo birataki butus kuskor to ta so chiko be ba longo bina kataki tena mata bina ko ningai bisa ta turanga lalu ko bate tutuni suka tutuni raisi bil sila liba na wai katuni wai liliwa gas tani baka sanga en no muniti ko na lawa Kitondo mundo na pakambuta turana mata wale text mai ena bangara daga kena kasu tam chikar mata wale erto na sotabi ena dai chisu ena mataka bina kaniko hallelujah hallelujah Pastor Gani Lord, we he just is experiencing stomach pain making his body weak. Hallelujah. Lord, we pray for this person, Lord. Lord, you Nak are the malay creator branch. of our bodies, Lord. Whoever this person is who's experiencing Yes, stomach Lord. pain, oh Lord, who's Jesus. experiencing weakness in our Oh, body, Lord. nak malay Even your branch. word declares, let the weak Thank say, you, I Lord. am strong, Lord. Yes, Lord. And so, Lord, we claim this promise for our Sandina. dear friend here, Lord. Whoever, whether it's a Jesus. male or a female, in the name of Jesus, I come against Jesus. that stomach pain. I come against that Hallelujah. weakness. I command it by the anointing of the Holy Spirit to go. I pray for your strength upon this life, O God. I pray for your healing upon this life, O Lord. In the name of Hallelujah. Jesus, by the anointing of the Jesus. Holy Spirit, Lord, by the authority of the promises of your word, we pray for a healing upon this Jesus. person. Thank you, God. We give you the glory, Lord, for touching him, oh God, or touching her, Lord, and touching everyone so far that we have praised, we've prayed for, Lord. Yours is the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Taltala Emori Ranakalou. I'm summoned for my court case next week and needing favor of God on this. Ito chika na kisi, waro chika na bilo na mada mengo. Kira te kinoko na waro te kinikalo. Na wale na turanga na tutuko sa warete itiko mai na buku ni wiki ki mami ngo na tutuko ni na bilwai na madha watu mai ki mami sa masu wiki muni turanga ki muni ni kila na ndonu na dala na ndende ki mami bon don taka ndona ka dala se bon don taka dala ndon ka ndonu yo ki muni ni na ndoni bili sorowaki o ki muni na ndoni lewa ndonu ki mami masu wiki muni na turanga na buku na ngangande na wiki kito e tuku tiko mengo na buku na bilwai to kila ni tiko na nona ngangande na turanga yo kimuni o nikila na kakena kito sa masu wiki muni kito kere na no muni bo tule wa donu na no muni bo tule wa binaka na kalo na madala ni vile wa na muni madao mengo e boga dori kina no muni le wa na kalo bona ni mami masu ni buke na no muni tamatongo ke tu na ka ni binaka ta muni bo muni ko kina ni bo buli ko kina Amen. ni bo sa be ko na kalo Hallelujah. be ka mbete ki kina sina be ka na do kina me boga buna no na tu e nei tu ni vile wa na madao tu mai ke mami masu ni na daga ya do kina na kalo ke mami wa vile benaka ni buki ko na turanga na single ni koa na buki chisu na ni mami turanga kai bo ambula amen Amen. Jesus. Amen. Jesus. Hallelujah. Jesus. Tu tahu bikin tu 6 bulan ni Merwalesi. Merwalesi baka roti ko ni na nona baka mau taka tika na mata mengo pila ka tiko ko na bebu kini kalau me na bebu roti ki na nona taka. Ina bulan ni Merwalesi tika tahu go bikin ndu ngiri tiko mai. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ya, nimbula binaka. Nimbula mai. Binaka tame o. Halo. Iyo mai. Au queria mo va binaka manda na kunibika sa na kalobi au. Amen. Au taura na Daun tambe na rin tinga tambo batakiro tal gati batakiro dini rete libulono na ngona di tokalu na walu na kalok na ziwa gai urungo rendo na tutuk tu no rendin ka telebo to rendo no mono to wala ki na mo request au sangai bakadora sa bakadora ri kango au gambita kene ki na mo request Ang gira ni saya na pakati mo biya na buku ni bunga sa na kasaya.
Matai na lu na makupungu e chua watakia we bulitio na USP. Sa lesmai, sa tiu watakia sa kero vilo mani sara, sa tiu kubinaka. Sa andau yali tu wale buna vinga una sawe. Tiengo sa watumai. Lesmai sa tiu watakia wakandua. Kini karua. O sa reiti koe ni sa toto e nalutu. Sa toto sa rahoebinaka. Kini kat ndotale. Total na makumbungu ele wa kere na vi maslaki mer to ndono to vale tarao. Many. Total na kawo kere ndono marama me maslaki no na to mate o susi sabula. Ele mona kawo sa wakila ni sa wakaidoi. Ongo ubia wakalisho kina wabila bina kawana klo. Hallelujah. Wale tuene viki mundo na mga vinavinakai me zezere kina na kalue na tingiko. Amen. Kina lebuya. Amen. Ibina mga lebu nau. Coba na kalau lebu na kalau kau ibina mga lebu na nau ese mati ko mai be solusi viki mli na mga binak. Me biro to letini ni bakambula endo nga na kalau. Kay sambaria kay lesu be mga binak. Thank you for the heart of appreciation. Tu baka mi binaka turang no bisa tak. Binaka balik turang buli tali ro metara ko na mateni kala wa na rongo ta turang na baka buli mendo pola no ta ka turang na be no na prayer request kena kaya ngalewa ningai bisa tabi because miracles do happen. Binaka tala balik turang na buli ni mere walisi. Baka baka ro turang na mak na baka mau. Kito santo mundo ta kan no bula kibi kibi ningai bisa tabi ni mamikro. Urkili tani kena watal tali bula na be kala ko durmi chiko. No ingaw. Kemuni turang ni tomba lendele ni wai. Ni bosa nga ga ibisa uturang na way me way ni turang ni bosa nga nadangi na turang e bagarro ko bikim ni we kana na magikina kemni sali suboti men ni mata wina ka magalib turang men nga ibisa tabi wer turang e sol talanga na kalura text sanga tikun ko magan text bagarro ko tiku men kalu ninge ibisa tabi ni mami turanga iyo turangan ni bakaya baka kesaro ni tusa na may turang na maraming girma me baka binibinak me balu sibikim na binak kito baka mo to na kalu ni kito may ndambe ni keturang kito domundu en bikim ni yana taka mana en nomuni na nito kalu binaka bakalib turangan na buli mero alesi binaka bakalib turangan na wengiri tiko mai roko binto kay kimini kinano rombula chisu na ibakambula amen Pastor Gani. I am expecting mom. I am an expecting mom, expecting a baby, needing help from God for pain-free delivery. Hallelujah. Let's pray. Father, we first of all thank you, Lord, for this sister, Lord, that you have blessed with a child, oh Lord, and that, Lord, she's about to give birth. Lord, we know, God, that pain, Lord, is part of the child delivery, Lord. But, Lord, we also know that in the midst of our troubles, in the midst of our pain, in the midst of our problem, oh Lord, Yes, Lord, you are the Lord that sticks closer than a brother, Lord. So I pray, Lord, that as our sister will go through this delivery, Lord, that every fear of pain be gone in Jesus' name. Yes, Lord. Every complication, oh God, the fear of complication, whatever it may be, God, that it will be gone in the name of Jesus. And Lord, we pray for the safe homecoming of this little baby, oh God. We pray, Lord, that you'll be with our sister, Lord. That, Lord, as she will go through the process, Lord, that you will be close to her, God. And that, Lord, your comfort will be with her, Lord. That, Lord, you would, Lord, cause the pain to go away, God. And, Lord, at the end of it all, may she rise up to say, God, that you are a great God. That you, Lord, in spite of anything that will happen, she will still stand up and give you the glory, Lord, and say that you are the Lord, Lord, that has been with her through every experience of her life. So we bless your name, Lord. We thank you, Lord, that you are going to be with her and you are going to see her through, Lord, even through this difficult moment of her life. Lord, it's a joy when you bless your people with children. May this child raise up, Lord, to honor you. May this child raise up, Lord, to gain favor with you and with fellow men. And may this child, oh God, be your mouthpiece, be your hand extended, Lord, so that through this little child, you will do great and mighty things in our nation, oh God. Use this child, use this mother, Lord, for your glory and for your honor. In Jesus' name, amen. Amen. To the expecting mothers, the pangs of pregnancy, the pain of pregnancy, that is a curse. And that curse can only be removed if you obey the word of God. Amen. Expect pain-free delivery if you have faith and believe in the word of God. Tala Ranakalou. Bulan ni Niko.
Pakila tuko kwa yalo bela ni betul simbangan na kay usau na pakatebor na mekibula na pakambuto kan ni ramuriwa. Unta mundo man ni wala kalo. Na wale uturangan na nomuni kau kimami pakambauta ni sang talin na kalau buru-buru. Kimni oni sabon rukau tina be kau kedenga. Oni sabon reta kana tuda talmena mati ni sabon mul mutagi tina be kau kede. Na kau ni bulum na kau ni mati. Na kau ni teboro na kau ni yalo bela na be yalo da kedenga. Ersan rukau tina kau ni ada Jisu. Turang kita umasu na buku niko wakila tiko na daga ni yalo bela. Daga tiko ni teboro no nambula na tiki ngongo. Kita umasu be kemuni turang. Kita kere na kau bakalo na kau bakalo malai. Kita dabuta na kau ni ada muni Jisu na single buni koa. O iko na yalo da na yalo bela. Sa duruma tiko na yangongori. O sabang roti na kau ni ada Jisu mokila ni sa sanga na nomu tikina na yangongori. Ko sabang lala takiko na ada Jisu na single bungo. Turang ni marroya. Ni birin baita na kau ni rai Jisu na yangoya. Ni marroya. Balat na yalo bela san rukau sa sanga na noni bota. Kita usah masuk turangan na single bungo. Ni marroya na bulan niko. Ni sereki ko ya mani besu ni tebor. Ni bangalala tai ko na turang mengarabi kemuni. Iyo mengarabi kemuni ka bagam bauti kemuni. Me lotu baga yalo ka baga indina be kemuni. Go turangan na ni mami masu. To baga bini binakan single buni koa. Sa sanga saran dua na nona kau. Kema misang ganga na buku ni tu da tal mana. Boleh suiti ko na lang muninto kai muniro covid ko na bulan ini ko. Masu na buku Jisu na nema mituranga kai bagam bulan. Jisu. Amen. Emeni, Tarisi needs prayer for her seeking a permanent job to be able to support our family. Coba nak kalau kau nak kalau lebu curang nang ingir lebu na teks nak kalau gitu wilika bangara taka. Numuni na taka. Turang mendina beira na numuni bos na mati woro tur sul katul. Baka sagara tu man na maten tu di kalau kena nal dulu. Na gai soli me kena ikur na bika ketang. Mana bagi kibum na kalau teks mai bangara taka seeking for a job we receive his faith, his earnestness in Jesus mighty name. Bina balik turang taka ni na gai woro taka. Bina balik turang na gai bisa tabi. Mata kami na kalau do bi bakarutaki. Bina balik turang na ngangande. Sa taran matin kalau na kalau na teks mai. Bagam bot na kalau do kami na gai sa tabi ko. Bekas seranga turangan na nona ngani turangan maram turun malam me bote akile turangan bi lati keda na kalu tarangan tutun minisul baka akile turangan ko ni make ke mangiri text sigo me na kalu na bangara taka kino na bakam bota me text mai ni na guys time ko baka idina bina ka bakal turang we receive prosperity ena dai Jisu ena mataka ni ko roko minto kay kimi na bula Jisu na ibakam bula amen Pastor Gani Seniveva requesting for spiritual life to be good. Lord, we pray for Seniveva. Hallelujah. Lord, we know she has got a very noble desire, Lord, that she wants to grow in her spiritual life. Oh, Father, it's such a joy, Lord, when people want to be part of the work, oh God. Hallelujah. They want a closer walk with you, Lord. So we pray for our friend here, Senivava, Lord. I pray that you will touch the life, oh Lord. I pray, God, that you will, Lord, reveal yourself as she spends time with you, Lord. I pray that you will help her to read more of your word, oh God, to pray more, Lord, to seek your face, Lord. And Lord, that she will not become discouraged on the way, Lord. I know a lot of things will discourage her, Lord, because, Lord, the path that she has decided to walk is a narrow path, oh Lord. And Lord, it's full of obstacles. And Lord, there is not many people, Lord. But as she walks, Lord, may she not walk alone, oh God. May she have, Lord, the people, your God's people that will walk on that narrow path, oh Lord. But above all, that she will have the presence of the Holy Spirit. Lord, the presence of your power and your presence in her life, oh God. That she will become better and grow closer to you until, oh God, such a time that, Lord, you and she, oh God, will become so one, oh God, that both of you will understand each other's heart, oh God. I know you understand our heart, oh God, but I pray that you will grant her, Lord, that discerning of the Spirit, Lord, that anointing, Lord, to understand you. Lord, none of us can really understand you, but Lord, may you reveal yourself to her. May she find grace in your presence, Lord. May she find your favor, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tal Ranakalou tu turun mendani nanggiri sa
Lakot kumengo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nimbula nimbus mai. Ngirkia ni interview area mo maslai. Yo area mo maslai. Mol tungang go avangu bote na yo matini wa. Ote na tibunra matrisuk. Area nung maslai. Nakabalik mo ng girmit tabi ni na mantumunto tikin to yan yo tala Emori Ranakalou di ko malapakang botan yo nasa tabi na matakabi na kanikuha. Nakabalik mo turangan kemuni na Kalou ni to daka na dali ni mami bambota. Sa pare ta tiko mai na weke kito ya mai tabi oni. Na no na bambota ni do bat ke kito na no na masu weke muni na turanga. Ni weka do tarana ni mamimbula kemuni dondo nga nikila na weka ndo ya na ni mamimbula. No na ngangandre no na bana nanu weke muni. Kito sala beta weke muni na bambota ni singa lebo ni kuwa. Bita na mate tiko na tiko mai na Kalou ni tara tiko na no na mbula. Na mate ni suka na tumbunin ra. Na weka tarai ko na turanga ni singa lebo ngo. Kito masu weke muni na malmol muni ango. To kere no muni biba kokota kina Kalou. Tara na weka kito ngo. Saba nui. No muni vosa na turanga sang wandu ni na lasu. Na beka ke mami la beta be ke muni ni na bogador. Ke sa ro be ke muni sulia na lube muni. O ko endendre muni sulia. Sa sang talinga indora ka endendre be ke muni sulia be ke man. No muni vosa ni lelo ke muni o bogandu sa oda dola tali dola bimbi. Do log mai be yau na bogade mo kimdo. Kito sala ko be ke muni na bubuni we ke tongo ni sengele muni kuwa. Ka baga nui be ke muni na Kalou. Ni na tara ni bagarusa. Ni bako kota kana no muni tamatongo. Me baga sereki me na nona to mate. Me yadu na turang me na lotu be ke muni. Kanga rabi ke muni baga yalo ka baga indina. Kito masu to babi ni benaka baga tu sana mbula kena baga demo. Na bugu chisu na nema mi turanga kai baga mbula. Hallelujah. Hallelujah. Sa may wala kan tubog kina tala ng ngauna. Sakali una babi benaka be ke muni nang kay text mai. Kito na ngay tara no muni text ka babi benaka tektal juga na bakan dua na MaiTV station. Bulan ni kena Pilutaki, Stanley Simpson, wakakin na kena CEO o Mrs. Richie Libulahono, wakakin na rutan lingan ibing garabi kita sara na MaiTV, wakatalangkin na platform na kena wakana nanu may wanang kasilebu ni New Methodist Christian Fellowship at tunay sa Jose Libulahono, kakaliw na wala. Babi na tayo dalso nga biro na biyakari ron tabiti ko na matagabi na ni Kuwa, may na Agape Revival Center may lami, Pastor Johnson Gani, wakakin na Gospel Church, may na koro waturang otonia tayo bunga lay tayo tala Emori Ranakalou kinalugubula sa kalew na waka binibinaka na vingo mitiko ni text na matakabinani ko kiko na marama baka binibinata kamay ni sa sotabi na nanando baka rong may kito may baka binibinaka tal siguro baka dua paro tika may kito dawa no sunod siguro non rombulan ni Tokani dahil chiko may Pastor Johnson Gani whatever as the Holy Spirit leads for you to share as your parting message in this program of miracles do happen this wonderful morning. Thank you so much. God bless you. And one of the callers called and she wanted to say thank you to God. And she was giving God in Fiji, and it was from what I understood from what she was saying. She was coming back to say thank you for the miracles that God did in her life. So miracles do happen. Kinto na Kalou ndo dhakamana. Hallelujah. So whatever you are seeking for, whatever we've prayed for today, expect your miracles. It's happening right now, or it's going to happen. And so don't give up hope. God loves you. God cares for you. And tomorrow, as the church doors open up, as I always encourage people, take the time out, go and join a body of believers somewhere. If you are going to a church somewhere, go to the church. If you are not going to a church somewhere, find a church that believes on the word Jesus, on the word of the Lord, and attend the service tomorrow. God bless you. God grant you the desires of your heart. प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर जो आप हमारे साथ हैं, आप किसी चर्च में जाए, प्रार्थना करें, कल जबकि चर्च खुलेगा, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु हमारा प्रार्थना का जवाब देने वाला प्रभु है, और मेरा यही विश्वास है कि प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। यीशु के नाम से धन्यवाद। थैंक यू Pastor Johnson Gani, Emori Ranakalou, Donanumai
bi to naki do na mani bosa ni wakan re wi na be kan tara barong tu mai na mata ka ngali ko Na kabna boleh bo total wa bina boleh na be ngangandre ni bi masulaki e basi ke tikumai na single buni kua e donga na tu toko be be ba nganga ta kina be kem ni mbaka ni I sanga mbaka ni rongo mai no muni ngangandre no muni kerker o be ba nganga ta kem ni nga na ndora tikini bola tambo na mateni pita wa serua na tikina 5 pa tikina tikina diwa dabuti kota kina boru e ndona tikini ndona bosa ni o kenda na matambete alo sabsaba tikine 5 na tikine diwa kenda na matambete ba turanga kel mambale na nonda ba ndita kina ba ungeti kenda ngana single buni kwa ni o saba mbauti chisu ni sa tomata bombulai o iko ndona mbete alo sabsaba tukuno pita na kenda na matambete alo sabsaba no nonda sa solibi kenda na ndondon menda duru kina lomani longi tamusar no munga ngande na be kai tu sol tiku bi kono ndondo no moduru kina lomani longi tamusar ken karu kenda na matambete ba turanga no mutiko e burubura takaba na daga ba mbeti no mutiko ni chiso no mubi masulaki ia rona ndona kene ba tekna rawa be so pita bata ke selas o paulo bata ke selas no moni bali bibes me filipai mabotu ne ngonrau lebutu na rawa roga duru no lomani longi tamusar non rotora ne tutu ba mbeti alo sabsaba ia ronga duru nagare na kanga ya no lomani bali bibes me filipai ani rosa tora non tutu baka holy priesthood ngai tikine dio tukunua we are royal priesthood ngono sa andra me kina ni bota ni boli besu tuna daba me uda kaba me umbula kina rongo ya pleta kana roi tutu baka royal priesthood baka bauti chisu kona umbula kina iko kina no mata bobal kemuni na baka rongo tiku mai tiku na ndondon tiku na kokobi como duro no moni longi tambo se daba na katara no mumbula o bini binaka ni rao mo baka taka mai no mungangande na bimasulaki ya kunimbeda ne iko endo na mbeti karao ni o masu Ranakalou meronga no masu na daga bakalunga te kena turang single buni kwa haleluya berangani kitungi me baka modi tigani na mai ndotal tigiri kina nanda masu me na mai tinjukina baka ndo tale na MaiTV station and 11 to 12 program na request number landline potana digi potana phone sando lago tigurira io 3317199 landline text Voda se Digicel 9274887 na Voda 7243909 ena Digicel. Kali kina na pakabino. Wabili na tatal chubo andua na MaiTV station na kina director, kina CEO, linga ni bingara kina sara. Wakatalang kina na platform. Miracles do happen. Kina vision may wanang kasilibu atuni sa bono ena New Methodist Christian Fellowship. Wabili na talawandua berto na Agape Revival Center. Chiko na kina taltala Johnson Gani. Kapaka kina na Gospel Church taltala Emori Ranakalou. Nakabalib turangan na ka sigilib ni ko. Kito may thaba bikim ni. Ninga ibisa tabi na ni mamikalo, wira na baka rorong may. So baka nakaluro sindo ni text may, so baka nakaluro sindo ni girmay. Yung turangan. Nanon rapakang bauta, era na sa tabi kina, ena matakabi na kanikuha. Nakabalib turangan. Na healing turangan ni may bono, itiko bikim ni. Baka manua, baka lotu, baka mata nito, it's on your hand, our loving Father. Binakabalib turang nangay takatakaman. Turang ay sombe karakalo rebea tangi rebea kira may. Yung turang kira sini bakang buto na naman ni bosa. Sa ratong katira naman ni bosa. Sindo na kaugaw turang abe kito mekitu. Baka dudu talaya ni sa bosa o jitu kino kemuni. Binakabalib turang nangay besa tabi. Bitu birang bulan ni bakarongo bulan ni talaya raw. Meron lesu may nakalo lesu be kemuni. Meron dina be kito turang dina be kimami na bakang buti kemuni. Na Isei wono sanga bulka wono ruwa. Ko nga nga usang lewa. Tamata alumalumalumu ramusu nelo na karere baka na. Pagko minta kayo kami na program mo binakang ko, Chisu na iba ka mula. Amen. Maka, binakatal ko bakang dua, na single mata ka binakani ko. Nonto binaka iti ko nga Ranakalou siminani ko. Balik ko Chisu na iwalin lang kaya nga. No mo itabi na bakang bauta, no na itabi na Kalou na taga-taga whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.